ole samul phathani sompanga zirtop ni ania khovel Thuthar langsar te kan lor le don ani kan ngai thlak tak tak ma in han like le rep mai tiang o Israel le Hezbollah Inbeihna alakal zela he indona hi kumkhat zet akalta Israel le Hamas Inbeihna Hamas te chu an chaw rau viau to ama ero chu Hamas te hian Israel mi an man te an la rian tlata wangin Israel be pui thlak na hi top san thei alani lova tuna hian gaza marlam le chimlam hun then khata te Israel sipai an la chetla mekani chutianga ni meklai chuan Hamas le Israel Inbeihna aya hau tak tur zo ka ngai Hezbollah le Israel Inbeihna chu la kal chho pui zela ni he indona hi a hau tak hleya sum tam tak dollar luk la ding on tam tak aluang ral ta der mai kum khat chuang zet Hezbollah le Israel inkara buaina chuak wanga indona Lebanon chuan sum le pai lama chanan na sa tak hlo na lian tak ani chho meka dollar luk le ding on nga chuang zet Lebanon hian a chan to in noi khat vel a chiat pha to ani ti in World Bank lam report chuan atar langa kumin September ni somni pathuma tangkhan Israel hian Lebanon chimlama Hezbollah infrastructure beihna an thok tana Israel sipai September hatop lama khan Lebanon chimlama lutin Hezbollah mun mate anral thuam dana mun le Israel beina atana rocket launcher an bunna angte Israel chuan an ti chia a rocket le indo thlona manga be puan thlak na awangin in tam tak a cheto Israel ampo hian an tuar to viau maya Israel hian Hezbollah nena nin beina hian an mile sa sing ruk borvel chu Israel marlam atang hian mipuite an tlan cheto a mipui chena mun Hezbollah rocket missile ten an be fo wangin Israel lama po hian chiat na lian tham tak a thleng to ani Hezbollah kai hruai sipai te hian October ni riat sang ni somni pathuma tangkhan anram ribula tangin Israel marlam mipui chena le sipai mun te an lo bei to ani kha World Bank report a chuan October ni riat sang ni somni pathum le October ni somni pasari sang ni somni pali inkar chunga Lebanon rama chiat na thleng chungchang a hian engzat nge chia engzat nge sen so engang tekin nge chiat na an to ti chungchang hi an chuta he Inbeihna hian Lebanon a tluk le ding on dollar tluk le ding on nga point pakhat zet an chan to a heng hlo na te hi atam zok chu commerce le tourism le hospitality sector lama ania chu ba ka agriculture sector a po lian tham takin Hezbollah te hian har sat na an to pha ani indona nena inzom Lebanon ta na chiat na le hlo na sen so an chut dana hung bera chuan dollar tluk la ding on nga chuang ani he buaina hian housing unit singkwa sangkwa zanhi le pakwa vel ti chiat ani to a abik takin Israel ram ribula Lebanon chimlama chiat na hi anasa zuala avain Lebanon hian helai chimlam biala hian dollar tluk la ding on hi point pariat zet an chan to ni a hriat ani September thatop lam khan Israel chuan Lebanon rampuma bepui thlak na lian takin an kal chho pui tana tuna chuan Beirut chimlam khopui Lebanon chimlam khopui le beka vali marlam then khata te tin Siriaram chunga te potelin Israel lam hian bepui thlak na an kal puya in chiat na tamber za somret pakhat chu taire nabetia te saida bint jabel le marjewan district ate anni World Bank chuan buaina awang hian kumsang ni somni pali chunga Lebanon GDP chu za aparuk point parukin aniam pha don ni in an chut bok Lebanon hi kumsang ni le som pakwa atang khan economic crisis na sa tak tuaran lo ni to hei wang hian sum le pai din mun atlak cheta wang hian an ram mi pui le an heram hian din mun har sa an lo to lai ni hrim boka tuna indona lian tak Hezbollah le Israel inkara om chhole ta ka wang hian Lebanon hian hei hi atuar hle a Lebanon ram chunga tourist lut zong ang chi te chutiang kai noya chuan Lebanon hian sum an chan na saber United Nations Development Program UNDP chuan October thla khan he indona hian GDP mangate chuan Lebanon ram hausak na za apakwa chu ti chiat ni ina chuta indona le chiat na na satak hi Israel le Hezbollah indo voi ni na sang le paruka indona kha akhum theidon ni in an chutani
Indona awanga thil thleng sang hi kum engemaw zat ala om dona ngong lian tak tak hi kum engemaw zat ala om thei dona UNDP chuan hemi chungchang hi soin Lebanon GDP chu kumsang ni somni panga a 2.28% in atla niam dona sangni le somni paruka 2.43% in ala niam tho don ni in an chuta hei hi tuna indona ina ngong chho zel tur ni angai ani bok Israel ram chunga po economy lama he indo hi an tuar to hle a kum khat chung zet indona awanga ngong chulian tham takani to a ama sebera chuan Gaza Hamas te na Israel an indo awanga Israel in economy lama ator nate chumi nuwa Lebanon nen Inbeihton le in Lebanon a Hezbollah te nen Inbeihton le in hei hian Israel economy chu apot niam le sau thei do na ngai ani Central Bureau of Statistics chuan thlamasa khan quarter ni na gross domestic product chu kum khata 0.3% zetina pungti alo soi to a hei hi economies te be sei a in an niam thunga quarter khat chung khan 2.3% atanga 5 in kar alo ni to ani October thla khan Bank of Israel chuan kumsang ni somni palia economic growth sumle pai din mun eibar sumle pai lama an san na an pun na an chut dana chuan 1.5% chu an estimate 0.5% a hei ai hian an niam thunga avain ni kum October ni sari atang khan direct war cost hi indona awanga an niam na om ngal hi sekel tluk leding on jani somnga a dollar zong chuan Israel hian dollar tluk leding on somruk paruk zet he indona hian an chan to ani hei hi ral thuam an karal man le indona sipai sen so zong chut tel lovin ani le ngal Israel le Hezbollah Inbeihna Lebanon remna ruam man na chu Israel kuta omta nilai ni khan Lebanon chim lama indona IDF officer pakhat thi a officer dang pakhat chu na takin a hliam bok ni in sipai te chuan an soya nimin lam khan Lebanon chim lam Inbeihna IDF officer pakhat thi a officer dang pakhat chu na takin a hliam ni in Israel sipai thu chhuwa chuan soin Israel mar lama Hezbollah drone manga be puithlak na awangin Israel sipai pahni an hliam bok he thil hi Israel in Lebanon na Hezbollah target be chhun zam zel wanga ni a Syria po heti lai hian ram pahni te chuan in ka hai Syria po Israel hian be puithlak na an kalpui bok heti lai hian Israel le Lebanon in ka hayan nei theina turin US chuan ma ala zela nimin lam ni nga ni khan Hezbollah operative tenen silai manga Inbeihna a chuak le a eli kho a cheng lieutenant Irvidik Stein kumsom ni pakhat chu athi ni in sipai te chuan an puang Golan Brigades 51st Battalion a platoon commander Dick Stein hian Lebanon chimlam kho pakhata a platoon te akai hruaya heta hian Inbeihna lian taka chuaka operation an nei lai hian sipai te hian building pakhata lut Hezbollah silai keng pol khat mi panga borvel omna pol chu an lu chua silai Inbeihna hian platoon commander hi athi officer dang pakhat chu na takin a hliam boka chui chen na atanga alan danin Hezbollah operative panga te hi he Inbeihna hian an ka phlum vek thung Israel rama chuan Lebanon atanga drone ka chua chu Israel marlam ram ri kilometer somnga borvela lutin helai mun hi Eliakim khopui bula ni in chulai mun chu Hezbollah drone te hian an ron tin zone he drone puaka hian Israel sipai pani an hliama drone hian Israel marlam tuipui kam maron beya darkar chan vechuang jet siren ti ri kania haifa po drone ninga mazat an ka plut Israel sipai pani hliam te hi drone Israel air defense ten an loka thaka tanga ke themperin a hliama haifa a Rambam hospital a lak ngalan ni andin huna that tok lo thu medical center chuan atar langani heti la hian Reuters chuan Lebanon na US ambassador chuan Lebanon na inka hai nei ani theina turin malak na an kalpui thule ruwa manna plan an draft chu Lebanon speaker Nabib Berri nena an thelu don US ambassador Lisa Johnson chuan tholeni khan Hezbollah tan rol pui pol le he pola diplomacy nei na konga
Hepol nena diplomacy pa ngai kalpui turin beri hi amua ka ringa mozat kalta chunga Washington in zia ka rotna alo thelu to chu Lebanon political source senior pani te chuan hemi chungchang hi anrel thu an soi nilai khan foreign minister Gideon Saar chuan a French counterpart a French thopui Jean Noel Barota bia Lebanon inka hai nei thei tur Lebanon inka hai nei tumna mason na thuar rila hei hian Israel mi te chu him taka an chen na ina an kirle theina turin na tangka ya thok thei don ani Israel Foreign Ministry thu chuata randanin Saar chuan inremna engpo ti hlotlin angai ti soin Hezbollah churam ri atanga latakan nor kirle Syria atanga ral thuam an siam le Iranina Syria aral thuam an thon lu Lebanon Hezbollah tana an thon le turangte chutiang chuan Israel chuan ma alak thu Foreign Minister chuan asoya Saar chuan Lebanon chu Iran sarkar ta ni lovin Lebanon mi puita ani le theinan international community chuan chanvo wanaya chumi ti hlotling tur chuan khovel sarkar te hian ti turan naya chuan ti tur chu an ti mekani ti in Israel Foreign Minister chuan asoi nilani khan energy minister Ali Cohen chuan Israel chu indona tanga inka hai thutlung siam kalpui an tum chu tuna chuan amoran bok thei trap ta ti asoya mase inka hai engpo bo chiatani chuan Lebanon ram chunga Israel sipayan chet na engpo chu an kalchhopui zeldon ti an puang bok UN peacekeeping chief Jean Pierre Laxroy chuan Lebanon chimlama Lebanese Armed Force te da bel apoimo thu asoi Lebanon United States Interim Force en call to Laxroy chuan UN chuan inka hai nei ani theinan Lebanon sipai ta thlop na thazok an mu angai dona chu chiang taka kalpui angai ni in ka hria sanghile paruk UN resolution 1701 tlo chanin Hezbollah ta hianin thiar chu angai ani tin Laxroy chuan asoya IDF chuan Hezbollah nena anin beina Hezbollah te rocket ka chua chu atlan hiam ni in an soya darkar somni palikal ta chung khan rocket zaborvel Israel beinan ka chua ania thlamasale ahmalam thla thleng khan nikhata Hezbollah ta hian chorwalin rocket za somnga atanga zani borvel kap lu tangan ni sipailam chuan Hezbollah hian barrages lian tham tak kalpui an har sat to hle ni in an ngaya hi an rocket stockpile tam zok chu bei an ni towa an commander tam tak an thi to boka indona achua ma khan IDF chuan Hezbollah hian nikhata rocket sam tam tak an kap don ti alo chhut lok to ani Lebanon state media chuan ninga ni khan Lebanon marlam balbek khopuya Israel airstrike kalpuya nia heta hian mi pakwa an thia mi panga an hliam ti asoibok nimin pialam le nimin nileng khan beipui thlak na kal chhopui zelania Beirut chimlam khopui pon lama Inbeihna lian taka chuak boka Hezbollah kulpui chunga Hezbollah ral thuam dana hmun engamazat chu IDF fighter jet te hian an kap chia a hetila hian US State Department hupuang tu Vedan Patel chuan beipui thlak na Israel in beipui thlak na an kalpui chungchanga zona changa Beirut a hian hetiang sipain hatho hi mu kan du to lo ti soin abik takin mi pui tam na hmuna Inbeihna missile kalu le rocket kalu le drone kalu te chu kan mudu to lo ani ati Israel hian karkal ta chung khan Lebanon a Hezbollah target zathum chuang an kapa heng zinga za asomli chu Beirut ka ni in IDF thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan hemi chungchang hi run puang ani bepui thlak na kan kalpui meka dahi atanga Damascus thlengin tuna hian bepui thlak na kalpui ani ti in Israel chuan asoya conference a Beirut chimlam khopui pon lamba ka Syria khopui dangte po asoitel Lebanon target ka zinga hian ral thuam dana hmun counter center le rocket launcher te po antel IDF thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan Hezbollah in Israel akalu tur rocket le ral thuam dangte Syria atanga Iran ral thuam thlenglut Hezbollah hne na thon tur chu Israel in do thlona te hian an beisel bok Israel sipai thupuang tu Hagari chuan IDF chuan Syria atanga Hezbollah hne na ral thuam thon tumna zongjong le
Hezbollah ta na ral thuam siam na atana man tur Syria infrastructure ang tepo anti chiat thu Israel lam chuan tar lang bok nimin tlai khan Syrian State News sana chuan Lebanon ram ribola al Khusayar area Israel in do thlo na ten be pui thak na an kalpui ti asoya October ni riat sang ni somni pathuma tang khan Israel kai hruai sipai te hian Hezbollah be na chu lo do let to in ramri atangin ral thuam mangenan in sai ton ani kha October ni Syria Hamas in be pui an thlak nu loka Lebanon ramri a mar chak khopui atangin sipai sing red borvel chu son chua an nia tuna hian an omna hmuna let le turin Israel chuan ma alata ani hetila hian Donald Trump ma chanchin chu khovel mi puinan ngei vena thlantlina ni hnu khan thom lian tak tak Donald Trump hian a ron chua towa a kabineta alak lu te zinga Donald Trump athil tum ti hlotling tur le Donald Trump ideology Trump pui tu tam takan oma Israel chunga ma alak dan tur ni oma ngai ami ruat zinga tang hian a hriat thei ruak boka Israel tho burtu te tin Israel in niruk in dona a an then om ram an lak sak Israel ram anga pom hia tu Donald Trump a songoi zon pui tur hi thlan chua ani boka Donald Trump hian a Secretary of State tan chumi chu arwata Middle East a Trump malak na chaktaka akal theinan Secretary of State hian chaktakin ma alangei don bokani tin lian tham taka China ep tu le India thlop tu Secretary of State hi ani boka hei wang hian Trump malak na tur tam tak hei hian ati chakin ati hlotling thei don tuna Pentagon ma ruai tu tur Christian Crusader Inspire te tu tam tak nei chu Donald Trump chu a nominate le ta Minnesota National Guard veteran Fox News personality le tuna Secretary of Defense ta na Trump an nominee hi sakholam ngai sakmi ni ma se te tu ana sakholam ngai ven tak nia soi ania Christian ni in amma ero chu te tu ataksa hian anga le thunga Hexets anti hi Donald Trump chuan a kabineta senior position atan a nominee senior position atan a nominate kumsomli palimi Hexet chian sipai na le ram mangai na chu avong nungtlat ni in an soya US Constitution a opening phrase lar tak with the people join or die snake of the American Revolution ti te chutiang te chu ate tu a hian a chukaya air rifle angte regiment pet le alo tho to na 187 infantry pholang zong ta tu te po Tramana Secretary of Defense atana a nominee Minnesota National Guard lo ni to headset hian nei treu mai kumsomli palemi headset chuan te tu dang chu sa kholam thil ani thunga then khat chu sipai lam ram mangai na lam rong kai te ate tu a hian a chukai boka headset ata tu langsar ber pakhat chu Jerusalem le cross lian tak chu ania quadrant palizinga pakhat thewa Greek cross te nau zok chu ate tu a hian a nei boka he chin chiana hi crusader hun laya an chin chiana pakhat ni in Jerusalem lal ram en tir ni a soi ani crusader symbol po far right a hian a lar chho hle a chu chuan European Christian in do hun lai Muslim le Judela ka be pui thlak na ang chi te kumsang hila som pakwa New Zealand mos masakar ti tu ka phlum tu chuan crusader chin chiana lo mang to boka crusader symbol po January ni ruksang ni som ni pakhata US Capitol boina chuaka khan faret ralia tel Charlottesville Virginia te po khan lo tarlan ani to bok ole Donald Trump an Secretary of Defense atana a nominee chanchin hi soitur tam taka oma ka ti chin khani phot mai se ole Israel le Hezbollah Inbeihna alakal chhomia mai anlain beiton zela Israel sipaite Lebanon chimlama chau nilovin Lebanon ramril zo ka anlut chhomeka heiwang hian Inbeihna po azwal teltelamoti mai turania Israel sipai pakhat officer pakhat chu athi phale taboka midang engamozat an hliam le to bok hetila hian IDF fighter jet te chuan Radwan Force Command Center Lebanon chimlama mi chu be pui thlak na mangin ni zan lam khan an nuai hrep mai Israel fighter jet te hian ni zan lam khan building thahnem tak Hezbollah tena an man Command Center chu an bom chia a he mun hi elite Radwan Force an ti Hezbollah sipai thabik
Hezbollah commando te mun ma ani thu an soi he an chet na mun che hi Lebanon chimlam na betia borvela ani Israel sipai te hian Hezbollah target za somni borvel darkar somni palikal ta chung khan Lebanon an bom chia a heng an bom chiat jinga hian Hezbollah ral thuam da na mun weapon depot te command center sales of operative te mun ma rocket launcher thanem tak chung jinga chuan Haifa beina nimin pia lama Haifa beina na an man te po kha Israel sipai te hian nimin lam khan an kap chia ani tuna hian Israel sipai 36 91st 146 division noya sipai te chuan Lebanon chimlama be puithlak na haw tak an lakal pui mek ani heti la hian Israel air defense te chuan Lebanon atanga rocket pani an ka chhuwa chu Haifa be ya an lo kap thla warning siren ti ri kaniya agree le Haifa bul Haifa then khorang sanga te ral khel dar ti ri kan niya mi puite chu mun him lama bom shelter lama an tlan khoma thile hliam chiat na lian tham ma thleng lo olevo in lam news hi puan tur engamo a oma Israel si pai chet na le Hezbollah chet na ang chi te thungai puang ang te pon kan han lang thei do na an chet na hi mun ranga ania Israel am hian Hezbollah ral thuam da khom na mun te Israel beina atana Hezbollah tena an man rocket launcher rocket post ang chi an bom chiat thu te chutiang chuan in beiton na rang te hi a thleng chho mek zel bokani ole kha ti chin khani se video dot le thuthar jok in lo nga chang le vek don nia mangtha le phot ule